Tam ide. Do toho výklenku ide. No, dobre. Len pekne poď. To ukážeme tvojej žene. Jak? Na grilovačke. Tu sme boli. Tu sme boli utorok. A ináč pohodičke. Bolo to až tak ľahké, že Boro sa otočil. Takže práve keď točím toto video, už sme bez Borisa. Nedalo sa. Pre nás to není až také ťažké, dá sa to. Ale tým, že je to strmý svah dole, je to flešujúce pre neho. Tak sa počkáme hore, poď. Keby tu neboli pokrútené, niektoré povytrhané. No. Hej, to také náročné. Hej, ale tak toto je... Ale koľkatka je toto? 5-ka? Alebo len 4-ka?